Kuri wa 19 Werurwe 2026 i Washington DC, Bwana Nikki Cheka, umuyobozi mukuru wa biro bishinzwe Afrika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagejeje ijambo rikomeye kubitabiriye inama ya Powering Africa Summit. Iri jambo ryari rya mbere rye mu ruhame risobanura birambuye umurongo mushya wa guverinoma ya Perezida Donald Trump kuri Afrika. Ku banyamakuru n'abakurikiranira hafi ibera mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane amakimbirane amaze igihe ahuza inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Ijambo ririmo ubutumwa bukomeye kandi busobanutse. Amerika yahinduye imikorere, imfashanyo yasimbuwe n'ubucuruzi bw'inyungu nk'uko babyise, ndetse n'amahoro mu burasirazuba bwa Congo ubu yashyizwe mu rwego rw'inyungu zikomeza ubukungu bwa Amerika, ziyobowe n'ishakisha ry'amabuye y'agaciro agezweho critical minerals. Kuva mu ntangiriro za 2025 ubw'inyeshyamba za M23 zafataga umujyi wa Goma n'indi mijyi ikikije mu mirwano ikomeye yasize abantu bari hagati ya 900 n'ibihumbi 3 bapfuye, ndetse intambara igakura mu byabo abasaga 700. Akarere k'ibiyaga bigari kinjiye mu bihe by'akaga gakomeye kurusha ibindi mu myaka 10 ishize. Icyakora nk'uko Bwana Nikki Cheka yabitangaje, ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwinjiye muri iki kibazo mu buryo butandukanye n'ubwabanje, aho gukoresha amagambo gusa, gutanga amatangazo yamagana gusa, cyangwa kwigisha amahame ya demokarasi mu buryo butajyanye n'ukuri kwibera ku butaka. Amerika yakoresheje icyo yise igitutu gishingiye ku nyungu bucece. Ibi byabaye umusaruro ufatika mu Kuboza 2025 ubwo hasinywaga amasezerano ya Washington Accords hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Twese twabonye urugero rugaragara rw'imikoranire mishya binyuze mu isinywa ry'amasezerano ya Washington hagati ya Congo n'u Rwanda mu kwezi k'Ukuboza. Perezida Trump ni perezida w'amahoro kandi ni umuntu wumvikana ku masezerano, deal maker, ufite gahunda ishingiye ku kureba ukuri kw'ibintu, realism, niko uyu Nikki Cheka yagiye kubeshya muri iyi nama. Aya masezerano ntiyaragamije gusa guhagarika amasasu hagati ya M23 na FARDC cyangwa guhosha umwuka mubi hagati ya Kigali na Kinshasa gusa, ahubwo ngo yari intambwe ya mbere yo gutegura inzira y'ishoramari rikomeye ry'abanyamerika mu burasirazuba bwa Congo. Byabaye ngombwa ko impande zose zica bugufi, kuko Amerika yashyize imbere ko ubukungu bugomba gusimbura intambara. Impamvu nyamukuru yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyira ingufu muri diplomasi yazo kugira ngo zihoshe imirwano yari ishingiye ku mutungo kamere. Ako kandi mukumve neza, yari ishingiye ku mutungo kamere, nta kindi, nta bundi bushuti Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitanye na Congo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo rero yihariye hafi 70% by'umusaruro w'isoko ry'isi rya cobalt ndetse n'umubare munini wa cuivre copper. Aya mabuye ni ingenzi cyane mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bifatira runini inganda za Amerika n'iz'isi muri rusange, ubwo ndavuga abashinwa by'umwihariko. Ijambo rye Cheka yavuze ko kugeza ubu amabuye y'agaciro ya Afrika yagiye yikubirwa n'ishoramari rishingiye kwiruzwa kandi ridaca mu mucyo ry'ibihugu bihanganye na Amerika. Aha yatungaga agatoki Ubushinwa bufite 80% by'amabuye acukurwa muri Congo. Kugira ngo ibi bihinduke, Amerika yasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo amasezerano y'ubufatanye mu by'ingamba ku mabuye y'agaciro, US-DRC Strategic Partnership Agreement, igice kimwe cy'amasezerano ya Washington yavuzwe haruguru. Muri uyu mugambi w'ubucuruzi, Amerika iri gushyigikira imishinga 3 mikuru izahindura isura y'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari, ikuraho ubwiharire bw'ibindi bihugu. Hari ikigo Virtus kigiye kugura ibirombe bya cobalt na cuivre byahoze ari bya kampani ya Chemarf, bikazaha Amerika ijambo rikomeye ku isoko ry'aya mabuye. Hari umuhanda wa Lobito Corridor, cyangwa mwakomeje kugenda muyumva ko iyi corridor yakomeje kugenda ivugwa mu buryo budasanzwe. Mota Enjiri yahawe isoko ryo kubaka igice cy'uyu muhanda wa gari ya moshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu muhanda witezweho guhuza ibirombe byo muri Congo ndetse na Zambia n'icyambu cya Lobito muri Angola.
Ibi bizatuma amabuye yoherezwa muri Amerika no mu Burayi mu buryo bwihuse kandi buhendutseho 30%, bigabanya igihe kinini byatwaraga kuyatwara mu modoka kuyageza ku byambu bya Tanzania cyangwa Afurika y'Epfo. Noneho hariho Oil Critical Mineral Consortium Glencore, biri kunoza amasezerano y'ishoramari mu birombe bya Glencore muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo uyu muhanda wa Lobito wubakwe ndetse n'ubu bucuruzi bwagutse bushoboke. Intambara yagombaga guhagarara nta kabuza. Ibi nibyo bisobanura igitutu Amerika ikomeze kugenda ishyira ku Rwanda, ikirengagiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko mukomeza kugenda mubibona mu gihe yakabaye ishyira igitutu ku mpande zombi zirebwa n'iki kibazo kugira ngo hubahirizwe amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi kandi Bwana Cheka yabyise ishoramari rituma igihugu cyigenga aho gusenya ubusugire bwacyo. Ku banyamakuru n'abakurikiranira hafi bya politike, ikintu cyatangaje mu ijambo rya Nick Cheka ni ukuntu yeruye adaca ku ruhande ko imfashanyo ya Amerika itakiri impano cyangwa igikorwa cy'ubugiraneza. Dore imibare igaragaza isura nshya ya Afurika mu maso ya Amerika nk'isoko rikomeye. Ibihugu 9 muri 20 bifite ubukungu buzamuka cyane ku isi biri muri Afurika. Kugeza mu mwaka wa 2050 umuntu umwe mu bantu 4 ku isi azaba ari umunyafurika, bivuze ko hazaba hari abaguzi bagera kuri miliyari 2.5 bafite ubushobozi bwo kugura bungana na triliyari 16 z'amadolari Leta z'Ubumwe za Amerika. Gusa kugeza ubu Afurika igura gusa 1% by'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga na Leta zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ishaka rero kubizamura. Kuva ubutegetsi bwa Perezida Trump bwatangira, za ambasade za Amerika zimaze gufasha mu isinya ry'amasezerano y'ubucuruzi asaga 60 afite agaciro ka miliyari 25 z'amadolari ya Leta zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero yashyizeho amabwiriza mashya ndetse akakaye ku bihugu bihabwa imfashanyo. Imfashanyo igomba kuba ijyanye n'inyungu za Amerika, igomba kuba igamije gukemura ikibazo runaka, kwakira targeted, igomba guhabwa abafatanyabikorwa bizezwa cyangwa harimo conditional, kandi igomba kugira igihe ntarengwa izarangirira. Ndavuga inkunga kugira ngo ibihugu byishakemo ibisubizo bwite. Imfashanyo, n'aya magambo ya Nick Cheka yagize ati, imfashanyo ya Amerika ntabwo ari ubugiraneza, ntabwo ari charity, ahubwo ni ishoramari ry'ingamba rigomba gukoreshwa neza kugira ngo rirengere inyungu za Amerika. Yego, ibihugu bititwara mu buryo bushyigikira inyungu za Amerika bigiye kugabanyirizwa imfashanyo. Bivuze ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bigomba kwitegura gukorana na Amerika nk'abafatanyabikorwa mu by'ubucuruzi n'inganda, aho gukomeza gutekereza inkunga z'imiryango itegamiye kuri leta ONG. Amerika rero irashaka kubaka Afurika yihagije ishingiye kuri trade not aid, ubucuruzi aho kuba imfashanyo. Ngira ngo mukomeje kubibona ko Leta z'Ubumwe za Amerika ziri kugerageza gusinyana amasezerano n'impande zombi, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri no mu byo uyu Nick Cheka yibanzeho mu ijambo rye. Ubwo ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinya amasezerano akomeye cyane, mwabonye Burundi basinyana amasezerano, u Rwanda narwo nibisanzwe bamaze basinyana amasezerano. Rero murumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Mu gusoza rero inkuru Bwana Nick Cheka yatanze i Washington igaragaza neza ko ejo hazaza h'uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange bitagisengerwa mu nsengero cyangwa ngo bikemurirwe mu manama y'amahoro y'abanyapolitike gusa, ahubwo ibisubizo biri gukorerwa mu byumba by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ibigo by'ishoramari. Amasezerano ya Washington Leta zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuvuga ko agomba guhagarika imirwano hagati y'M23 na FARDC yarakenewe byihutirwa kugira ngo ishoramari ngo rya miliyari z'amadolari mu muhanda wa Lobito no mu birombe bya Cobalt rishoboke. Ku banyamakuru rero iyi ni sura nshya tugomba kureberamo amakimbirane ya Kongo ndetse n'igisubizo cyayo. Ubu si intambara ishingiye gusa ku moko cyangwa imipaka n'umutekano w'ibihugu, ahubwo ishingiye cyane ku isoko ry'isi ry'ingufu z'amashanyarazi n'amabuye y'agaciro. Ikiza nuko Amerika
Ikibabaje nuko Amerika ikomeje gushaka amabuye ya Kongo, ishaka gukandamiza igihugu cy'u Rwanda, igifatira ibihano ndetse igaragaza ko icyo ishaka nta kindi ari amabuye y'agaciro. Mu karere kacu rero ngira ngo murumva ko ibintu bikomeye cyane. Iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo izakemuka muri ubu buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka, ahubwo izakemurwa babanje kureba root causes cyangwa imvano y'ikibazo, kuko ikibazo kirazwi nuko benshi bakirengagiza. Ndabashimiye, muri ab'agaciro.